A zimska sezona je pred nama. Kakvo god da nam vreme bude, pred nama su zimski meseci koji nude velike mogućnosti za nezaboravne odmore, a vreme je da počnete da razmišljate o putovanjima. Ovog jutra razgovaramo sa turizmologom Majom Janković, koja će nas uvesti u novu sezonu atraktivnih destinacija za zimovanje, ali i za novogodišnje praznike koji nam se bliže. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Koji grad ili destinaciju biste negde izdvojili i preporučili našim gledalcima za predstojeću sezonu? Svakako na prvom mestu bih izdvojila Italiju i njen glavni grad Rim, koji je zaista fascinantan i čaroban. Italijani su toliko druželjubiv i gostoprimljiv narod da smatram jednom kad odete u Italiju uvek ćete poželiti da se vratite. Zaista svaki stepenik je neko novo otkriće i svaki korak je jedna nova priča. Što se tiče skijanja, znači sneg će pasti, zime bez snega nema malte ne, ako nema u gradu, barem na planini ima, pa koje su to planine preporučljive, kako u zemlji, tako i u inostranstvu? Da, moram priznati da je ove sezone veliko interesovanje za ski centre, kako u našoj zemlji, tako u zemljama regiona i šire. Izdvojila bih ski centre u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Sloveniji, Bugarskoj i svakako u Austriji i Italiji. Kako znamo da su ski aranžmani najluksuzniji aranžmani u današnje vreme, mi smo se potrudili da nekako približimo te programe našim ljudima. Tako da vi već u toku dečijeg raspusta, počevši od 8. januara, možete u Italiji boraviti u hotelu sa 3 zvezde na bazi polupansiona po vrlo povoljnim cenama, već od 479 eura, sa uračunatom autobuskom kartom, ski pasom, ski i zdravstvenim osiguranjem i uslugama, naravno, agencijskog predstavnika. Šta nam se više isplati, da zimujemo na nekoj od domaćih planina ili u susednoj Bosni i Hercegovini, ili da odemo u Italiju, na primjer, ili Francusku, a možda i u Austriju? Pa opet ponavljam, mi smo se potrudili da ove sezone ipak približimo te aranžmane tim povoljnim ski paketima, tako da vi recimo u Bugarskoj možete boraviti 8 dana, opet ponavljam, sa uračunatom autobuskom kartom, ski pasom, zdravstvenim i ski osiguranjem za samo 279 eura, a naši ljudi se često opredeljuju za Kopaonik i Jahorinu prosto zbog same blizine lokaliteta, i na Kopaoniku ove sezone možete već od 37 eura boraviti, što ćete priznati nije mnogo, a opet ni neke dalje destinacije nisu nešto luksuznije i skuplje. Sad kad znamo kakve su destinacije i cene za svaku od njih, hajde da kažemo šta nam je potrebno od opreme da ponesemo na zimu? Svakako je neophodno ski odelo koje mora biti od nekog vodootpornog materijala, nepremočivo. Pored toga potrebno su vam skije, pancerice, štapovi, naravno rukavice, kapa, šal, naočare i za one najmlađe svakako i kacige. Možemo li nešto od toga iznajmiti kada odemo? Možete, naravno, to sam i htjela da kažem. Dakle, bitno je da obezbedite ski odelo sebi, a sve ostale rekvizite možete iznajmiti u ski rent radnjama na svakoj od destinacija, gde odete po vrlo povoljnim cenama. I šta se više isplati ljudima? Znate kako, ski oprema se stiče godinama. Dakle, u današnje vrijeme teško je sve to kupiti i prikupiti, da kažem, u toku jedne zimske sezone. Tako da vi za početak obezbedite ski odela, a onda sve ostale rekvizite možete vremenom kupovati, a za ovu sezonu naravno iznajmiti u ski rent radnjama. Pomenuli smo i novogodišnje praznike. Koje destinacije su najatraktivnije ove godine? Ove godine svakako izdvajamo gradove Evrope. Mi smo napravili aranžmane sa uračunatom aviokartom za Barcelonu, Pariz, Rim, naravno čuveni novogodišnji doček na Crvenom trgu u Moskvi sa posetom Sankt Petersburgu, ali ukoliko neko od naših zainteresovanih putnika nije spreman da odvoji 4 do 500 evra za takav aranžman ili se pak plaši aviona i ima strah od letenja, spremili smo i autobuske ture, tako da novogodišnju noć možete dočekati na Bosforu ili osjetiti čari Grčke, recimo uz tradicionalno lupanje tanjira i sirtaki u Atini i Solunu. Također bih spomenula i Zlatni Prag sa posetom Bratislavi, i cene se kreću već od 109 evra pa
najviše. Dakle, prilagodljivo je različitim finansijskim mogućnostima građana. Majo, hvala vam mnogo. Hvala vama. Napravit ćemo kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.